me a god. You call me a god. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Indasari dari panitia event Semantik 23 Basketball Turnamen. Acara ini sudah diselenggarakan selama 8 hari, mulai dari tanggal 14 Agustus sampai dengan 22 Oktober hari ini. Hari ini adalah final antara basketball putra antara SMEA, SMK Negeri 1 Kota Gorontalo, dengan SMA Negeri 3 Gorontalo. Serta putrinya ada SMA Negeri 3 Gorontalo dan SMP Negeri 1 Gorontalo. Dengan sponsor utama kami yaitu Universitas Terbuka Gorontalo. Sekian, terima kasih. Bagaimana persiapannya? Alhamdulillah baik, baru doa ibu, latihan, rajin latihan, doa ibu, percaya diri, jangan Percaya diri. Oke, yuk. It's the You gon' watch me work in my element. Anyone in the way is irrelevant. You wanna cross me, cool, not intelligent. Cause I don't forget shit like an elephant. Go ahead and tempt me, put it on the line and you'll come up empty. If I got time, I'm deadly. Never caught off guard, no, I'm always ready. I got a hand real steady. Look me in the eye and you'll see no hezzy. About to get real messy. I'll put you in a grade 6 feet like Kenny. You call me a god. You call me a god. Selamat sore, salam sejahtera dan salam olahraga. Iya, baik. Kami ucapkan banyak terima kasih untuk para penonton dan para supporter yang telah hadir pada sore hari ini dalam rangkaian kegiatan Semantik 23 Basketball Turnamen yang diselenggarakan dari tanggal 14 Oktober sampai dengan 22 Oktober 2020. Iya, baik para penonton sekalian dan para supporter sekalian. Pada hari ini kita telah berada di penghujung kegiatan, yakni dalam rangkaian kegiatan final untuk basketball turnamen. Baik, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada sponsor utama kita, Universitas Terbuka Gorontalo, serta sponsor pendukung kita ada Perbasi, Grab, Yamaha, BSG, Rumah Makan Sateoni, Ika Semantik, Baliantin Mebel, Weekenders, dan Alkes. Please welcome Tim Spencer Gorontalo. Please welcome dari Tim Semantik. Ganti ya. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something Selipet dua-dua. Sini yuk.
Passing ya. Passing. Cepat, cepat. Kecil. Ya. Jangan. Awas. Ayo. Outball, bola untuk Mantik. Coba. Ya, jangan session. Bola untuk anak-anak Spencer masih memimpin. Anak Swantik skor 2-0. Eka. Kalau misalnya kecil. Triseke Malaysia. Kekoi. Keko, jangan cuma jangan cuma sama dia Kekoi. Anak Keko, lihat belakangnya. Awas, awas. Oh.
Bola untuk Semantik. Ayo, defense, hey, let's go. Awas, ha. Jangan pindah. Ah, ya. Time out untuk Svenza. Ya. Ayo, defense. Defense. Ayo, hey. Kecil, defense-nya kecil. Awas, kecil. Bisa. Alisa, pasang. Ayo, defense. Himmel. Ya. Dapat. Sana. Passing. Skor 4. Subdivision. Go. Percobaan pertama gagal. Percobaan 3 nggak bisa. Percobaan lagi. Oh, langsung gagal. Rebound Sasha. Masih lagi percobaan yang ketiga. Gagal pula. Rebound dia. Oh, gagal. Skor 5-0. Kalau mama ini nggak pegang. 5-0 untuk SMA 3. Dan sit. Subdivision. Jangan belakangi bola, Ulia. Ayo masuk.
Percobaan 3 angka. Gagal. Retake yang Malaysia. Quarter pertama selesai. Masih menit sebanting dengan skor 5-0. Spencer jersey number 2 Alicia foul. Fokus, Keiko, fokus. Masih gagal. Passing. Pas. Percobaan 3 angka. Masih gagal. Diribon Keiko. Ada Lisa di situ. Gagal juga. Keiko, fokus. Hei, cepat. Gagal di dalam shoot Faira. Wrestling collision. Naik. Substitution. Bulu merah, bunga bulu merah. Hijau, bulu merah. Merah sekali dong. Hijau. Pantai ini. Kita mau ramas lengan.
Referee. Timeout. Mantik. Cari tempat kai, cari tempat kai. Balikan, balikan. Awas kecil, kalah. Nah, nanti jam 10 mau pulang. Iya. Pas dia bang kerja. Alisa. Kalau mau apa? Ada mau kasih. Foto akan pengulit tapi tidak bikin dalam pengulit. Oke, mantap Nadia. Kasih. Hei. Kasih. Jangan. Set collection. Substitution. Tidak lapas-lapas itu, tidak lapas-lapas. Itu di lapas tuh ada nonton. Ada kursi, duduk di bawah. Mabok. Mabok mana? Eles mabok. Ini apa tuh? Nadia.
Lampu bajalan. Quarter kedua selesai. Main kasar jauh. Ada. Manis emang manis. Habis sih naik, Pak. Rasa juga banget. Email. Aduh. Ya, pembaca itu masuk. Aku lari keluar. Barat. Airball. Bola untuk Spensa. Aduh, bocah kan cuma satu quarter.
Waktu tersisa 1 menit 27 detik. Substitution. Ref. Iya dong, pendidikan. Pendidikan gagal. Pendidikan gagal. Dia mau follow apa? Dia mau follow. Lagi nih, weh, jangan marah karena best friend. Mengalah tapi kerja kita itu bola. Si mengalah tuh kan sampai ahli. Enggak. Dia sudah ibu ya sih. Tidak lagi kita bunuh. Dua angka. Jihan. Mana PKK itu ada? Cina kosong. Apa? Tiga semangat. Kita
Sampai ini petindak. Anjing tiada dalam bermain petindak. Bola gede. Pemali siapa pemali? Yo, tujuh. Bermain mama tendang. Ambil bola. Persua menang kalau kasar. Semangat Alisha. Pusing. Waktu tersisa 2 menit 19 detik di kuarter keempat, skor 9-2.
supporter harap tenang, para supporter harap tenang. Sekali lagi untuk supporter harap tenang. Inilah dia pertandingan yang pertama dari SMA Negeri 3 Gorontalo melawan SMP 1 Kota yang dimenangkan oleh SMA Negeri 3 Gorontalo dengan skor 9-2. Dan SMA 3 keluar sebagai winner di partai putri. Guys, jangan lupa follow Lisa titik Sinandaka. Atau last quarter. Bagaimana tadi lawan kakak-kakak? Dan final putri antara SMP Negeri 1 Gorontalo built to be rough, but that's what makes a personality is tragedy, bro. So keep your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks, we out here moving boulders. Now we ain't getting posterized, we out here making posters, and we ain't got nothing to hide. We move forward like soldiers. You better wake up for the pay stub, or you'll pay up. Don't make love to the game, bro. Fuck the game up, change up, rearrange stuff to your greatness. Famous for the way up, play the game, bro. Never stop, got it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest. There ain't no way I'm ever stopping. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. I'm always flirting with pain. She like to hurt me and maim. I'm always working to change, but she's still lurking the same. I keep on building a dynasty while the haters be trying me, but they hate from inside. You see, hate themselves in society, so I let them speak quietly while my actions speak wider. See, they be hiding in privacy with the screen. Oh, the irony to hate someone who's trying to be whatever they would like to be. We all feel the anxiety. We make our own rivalries. Yeah, so where is all the positivity? I feel like we all just hate on everything, it's killing me. Thoughts build quick, causing different possibilities. Negative thoughts will cause different disabilities. So do better, work hard under pressure. If you got no time, work smarter than ever. Don't ever let them tell you that you can't ever say never, and turn your mind into the truest of go-getters. Never stop, get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest. There ain't no way I'm ever stopping. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top.